Sanibona. Ayikule video ke ngimema kakhulu nje insizwa. Kodwa ke naye phela umama maye khona angalalela ngoba ibhantshi mawulibona ukuthi lihle lingamfanele baba wasekhaya ungamthengela naye. So ngise station lapha nje sengiyogibela ngekhaya bese kuqhamuka enye insizwa nje. Ngolesithathu lolu lidlule nje. Kusho ukuthi kulesithathu izolo nje bekuphela iviki ngayibona lensizwa yathi ngiyakwaXulu iyangapha ngakodla ngubo. Sixoxe bese iyangikhumbuza ukuthi wakwadlula ekhaya njalo ngenelanga wena wedlula kuhlatshiwe wafika wacosha iqatha usengiyakhumbula lapho ngiyakhumbula phela khona omunye umuntu engangiya kuye khona ngapha kodla ngubo nje njengendoda phela uyahamba ubona ezinye insizwa nabasizayo ngokunjalo. So bese ngixoxela bese ethi hayi sixoxe indaba za TikTok ngoba uthe eqhamuka nje wathi hawu umakoti ngeke uzukholta ngikhuluma noSanibona uyabona uSanibona ke usho mina usho indlela engiyangibingelele ngayo abantu la hayi sixoxe bese ngixoxela ukuthi hayi kanjalo ngiphethe induku lapha mkhwanazi ebuyisa ithemba impela ekhaya kubaba noma ngabe semlahlekele kanjani nenhlonipho nje isingasekho. Bese ikhipha lento ngoplastikana nje ingathi impuphu like noma iwumuthi nje oqothiwe yabona. Asenginikeza bese ethi ke hayi kodwa ngoba uwe ngizokunika noma ngo50 rand kodwa ibiza ngaphezulu ka50 rand. Bese ngikhipha 50 rand sengimnikeza nami one nginqana nje ukuphoxa umuntu osengijabulele kangaka ukuthi content ayidayisayo yabo angisamsupport. Two umuntu lona engazi ukuthi kwa TikTok uyangilandela kakhulu sengaze ngibe ungoqo no50 rand yabona bese ngivele ngiyamnikeza ke lo 50 ngithathe lento bese ethi hayi uyithela nje eklasini ufaka ubisi ugoqoza bese uyaphuza ngiyozwa ngawe mina thatha number yami mkhonasa ayibizi number yakhe ngimmiss call ngingayisave mina yabo ngishiye nje kanjalo ngoba nginalento ethi nje ayi sebasidlala kakhulu abantu lona usebenzisa ukuthi vele ungijwayele uyayengibona wa TikTok yabona usezofika ethini kumakoti ethi nento ayidayisaya ngithe ngiyabona thatha mina ngifike ngibeke ekhaya lapha phezulu kwestand nje eduze nje kwespeaker ngithi phama speaker kancane nje bese ngibeka khona lapha plastic omncane nje yabona mawungazi mawujwayele ubona into zo cocaine mabedayisa cocaine into kanjalo nje plastic omncanyana nje ngiyibeke lapha lento ngingayinaki. Ulesithathu lengisho oludlulu lesine olesihlanu isabatha isonto umsomluko olesibili bese kuthi izolo kuze ngiyisebenzise lento ngithintwa intombazana lapha ingishuthela nje icombo yebreakfast ama cornflakes ama rice crispies ama wheat bix ubisi parish leli future life yabona bese ethi ke naku konke nje mngana 300 lento nebhuku mawufuna ibhuku ungathatha ngebhuku ngakhokho half mawusu right uyongikhokhela bese ngithi angimsupport usivele izinto ayiveza lapha ngiyayidinga vele futhi uthi ibhuku so nje nama budget ithini ngingayithatha lezi zinto bese ngithuma umfana wami ke uMosi lo engijwayele ukushutha itekisi imila egcikeni eyakhe Mosi nanele into zami lapha abuye nazo kuMosi how much ngiyafika kunobisi kunelitha lobisi hayibo kodwa nginomuthi mnodinga ubisi la awuthi ke ngitest namhlanje lo muntu ngithathe lento thele eklasini faka ubisi goqoza into engiyenza ngabo 5 nje 6 goqoza ngithi sihamba isikhathi 5 6 7 8 ayi ngiqale nguzwe umehluko manje ayibo what is happening kwenzakalani la ayibo ushuthi lo lubisi ade ngilupha hawu ushuthi le nduku yalo muntu hayi bafana ngifuna uqamba manga angifuni qamamanga angithenga amehlakhe angizami mhlawumbe ukumkhangisa lapha ku TikTok ethi zama ukumdumisa cha ma une interest nje nawe ufisa ukuthi umuzwa wakho ulunge hayi le yansizwa leyana hayi akufuna ukuyibukele kude ngiqinisile lapho noma ngangithinta live noma ngangithinta kuma comments noma ngithinta ku inbox noma ngangithinta kuphi cha le yanto leyana ke into yasekhaya leyana yikho ngithi ma umama na ubona ukuthi leli ibhantshi esikhuluma ngalo lingamfanele ubaba wakho hayi ibhantshi lokuthengwa leliana ngiyakutshela ngabona nje ukuthi isithunzi ke sibuyile ke namhlanje yabona ke isithunzi sibuye soko phela neminyaka isihambile bafowethu impi akuyona yokudlala nje ovela uyibambe sinomo kanjani kodwa ngizwile izolo ukuthi hayi impela ngiyafisa nje insizwa zingithinte ma ufisa ukuthi le yansizwa leyana ekulekelela ngoba hayi akuyona nento etheni engikuthanda ngayo awuphalazi awuchathi awunjani klasini nje goqoqo klasini juqu nobisi kodwa emva kwalokho
ngiyakutshela mina imnandi ngoba ungayishanga ngisho usemsebenzini goqoza kufika ekhaya nje usuyibhomu nje usuyimpi nje usuqhuma nje ba usuqhumela kuye usuqhumela kumuntu nje cha ngiyancoma nje bafethu angiyena nomuntu okhonza ukuncoma izinto eziningi angiyena nomuntu okhonza mhlawumbe ukupromote abantu kodwa nje cha lona bafethu hayi mina phela ziningi inyanga ngizaziyo noSimelana ngiyabazi ngangixoxa nje ngabo hayi ngoba mhlawumbe ngangibapromote noShandi basemacane ngiyabazi nomkhulu la indaba kokhulekana ngiyabazi kodwa akwenzeki nje ngithi hayi njalo uma ufuna into yakho yilungu cha kodwa le ndoda yakwaXulu leyana hayi indoda nje namancoko ize yathi hayi mina mkwanazi mina imali kaNSFAS ngisayidla njengoba mase ngifikile ngifike ngigadle kuzwakala so nje mawubona ukuthi ngempela nawe uyabona ukuthi phela ngeke uyifune into ngeke uyisebenzise futhi ongayidinga kodwa mawuyidinga le yanduku hayi impela ungangithinta ngoba ngaze ngikhulume nahle lapho inamba yakhe ngayishare yini la ngoba phela inamba yakhe nginayo nami ngithele nginele ngese ukuthi kanti ukuhamba kanje ayicingi inamba yakhe efonini sengicinga inamba engayisave ngangiyibhazile true caller lowo ongisizile ngoba uvalo wabhala nje ukuthi ke Musa Xulu ngabona hayi wayethengwa kwaXulu lo yamuntu bese ngiyamfonela ke namhlanje kuseni ngathi hey hayi lapha namhlanje and hayi ukuthi phele ebusuku kwamanje uyezwa nje ukuthi hayi rev phezulu already namanje nje rev uyezwa ukuthi iphezulu uma ungagxoba nje ingasuka inhlamvu impela ngoba hayi ikhona into yakhe ngifuna uqamba manga bafowethu ngiyazi ukuthi mhlawumbe vele khona abazongithinta futhi ngiyazi ukuthi akekho yoposta lapha athi hayi wazi wadlala ngathi ngoba hayi suka hayi hamba olala sanibona hayi odabeni bafowethu lo lwenduku le kade sikhuluma ngayo leyansizwa ithi ake ngime kancane ngenamba yayo abantu bafona left and right ayisakwazi ukwenza lutho so uzoyishiya kimi ngomsombuluko uzodlula kimi ayishiye ngomsombuluko shuthi abantu abathinte mina ngomsombuluko ku-inbox ngoba nami ngeke ngikwazi ukudedela inamba ngingabhupha ngizoyishiya kodwa inamba engizotholakala kuyo mawukhuluma udaba lwenduku leyana nje kodwa uzodlula nje angishiyele noma 20 kubonakala ukuthi bangaka abantu abayifuna uzobuye athayiseleke u100 nje umuntu 100 bese mina ngiyakuphathisela ke noma uzoyilanda kimi ngqo mawumuntu oseduzane lapha nestation siyathokoza ubisi lakho luba lingaka ke njengoba ubona lana nje half liter le ubisi lube lingaka uyithele nje yonke phakathi bese uyashukuza bese uyaphuza ulinde ke 2 to 3 hours ngaphambi kokuthi ke uye emidlalweni kodwa futhi phela uzobe usuqalile na usuzwa nje ukuthi hayibo ngathi ngaye emidlalweni manje ngathi ngaye emidlalweni iyahlala ke egazini ihlala nje about 4 to 7 days egazini ulokhu nje ufit nje uzwa nje ukuthi hayi lokhu ufit so ufuna wenze sure ukuthi unayo umuntu okhona impela futhi ozoyimela lento osukuzoyenza biso lungaka nje thele yonke induku ukuze uphuze ngeke uyisole Siyabingelela ingane zakwethu sicela uma uqala ungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button kule channel yethu uMgosi ingane zakwethu khona ke noMgosi 2 ungabheka nje uMgosi 2 ingane zakwethu ke lana ke ukhuluma indaba enkulu umkhwanazi unkwali yenkosi kodwa uthela udinga amadoda mina ke nawe bengathanda sihlangane baya kwi comment section sizovolo yakho ukuthi wena uthini ngalolu daba siphinde sihlangane na kwi video elandelayo danko.